Hello dear students, today we will take some words according to school. Бүгін біз мектепке қатысты сөздерді алатын боламыз. Менен кейін қайталаймыз. A book. Book. Бір кітап туралы айтсақ біз a book деп айтамыз. Бірнеше көп кітап болса books деп айтамыз. Кітаптар books. Books. Келесі қалам pen. Pen. Pencil. Қайталаймыз. Pencil. Молодцы. School bag. Қайталаймыз. School bag. Окей. Table. Қайталаймыз. Table. Desk. Қайталаймыз. Desk. Ruler. Қайталаймыз. Ruler. Окей. Келесі. Rubber. Қайталаймыз. Rubber. Okay. Classroom. Classroom. Астындағы сөйлем It's a classroom. Бұл класс. Бұл сынып деген сөз. Қайталаймыз. It's a classroom. Okay. Pencil case. Қайталаймыз. Pencil case. Sharpener. Sharpener. School bag. School bag. Sharpener. Sharpener. Very nice. Суретте көрсетілген заттардың атын атаңыз. Керек жерде паузаға қойыңыз. Name the given things. Look at the pictures. What is it? Мынау не? Yes, it is a table. What is it? Мынау не? Yes, it is a classroom. What is it? Мынау не? Yes, it is a sharpener. What is it? Мынау не? Yes, it is a pencil. What is it? Мынау не? It is a pen. What are they? Мыналар нелер? Yes, they are books. What is it? It is a desk. What is it? It is a ruler. What is it? Yes, it is a pencil case. What is it? It is a school bag. What is it? It is a rubber. Very nice, guys. I hope you understood. Goodbye. See you soon.